Pošto grupa brigada Jug je praktično obuhvatila Sanski most iz pravca Sanice Donje, iz pravca Lušić Palanke i odavde iz pravca Ključa, tako da je mogućnost izvlačenja srpskih snaga ostala prema Prijedoru i Bronzanom Majdanu. I pružamo im ovu mogućnost i zbog naše taktičke pozicije, kao i zbog geografskog rejona ili rasporeda zemljišta, jer nismo u mogućnosti da izvršimo potpuno okoljavanje, ali mislim da ćemo padom mraka biti sami. Ovo je prilika možda za pregovore sa Radovanom ili Ratkom Mladićem. Da li ste pokušali da stupite u kontakt, pošto evo nema šanse da nešto učini? Ja sam vojnik koji ne pregovara. Ja izvršavam naređenja. Šta je sljedeće? Šta vi mislite? Banja Luka možda. Slažem se. Znači, samo komandir nek dođe. Ajmo Švabo, ostali stoj tu! Možda! Ajmo brže, brže! Idemo tuda, idemo tuda. Ne moraš tuda, nemaš kuda preći. Imamo put, gana. Slušaj, znači ja prelazim Sanicu. Obuću skinuti, zavrnuti. Ne ovako, prenijeti na leđima, gospodu. Da ti kažem da sve se teče po planu, bježe ko zečevi ispred nas, pružaju manje otpora, ali ćemo mi to savladati ako Bog da do noći. Ajmo, ajmo, ajmo! Kuda? Ajde sad ti postala, ajde. Sam za.
dole blizu ove naše